I know. फोटो खींचो चलो Exact yang hade gitu tuh yang hade kayak ada yang kelas deh di Rejina itu oh sih boleh because antini Bangkok Thailand thangine dinang bronze mangkha ani opponent kotongmani Philippines tongmani arpore semi final lo ang Saudi Arabia we kalaikha week ni bagi kisa injury oktomani bagi nei angamse compete khaimaliya so next time I'll give my best what's the category of under 23 minus 45 kg Thwngla bom hai thwngna roman chagi tong ulok rogo thwngna bis kanggo te kubangma mane kubangma compete hai tongbo an bagai mane combat game rock a jaga angte bo participate khane bagai te kubangma chuba chuno ni blessing nang ar India ron la khorobo se thang participate khai to India ni 18 jon atongmani gangka jaga ni bishin chung 4 jon medal mangkha tai ro khai tam bom mangkha boro bronze mangkha bom hai ma tong ni bakha taw na bronze mani khai kaisa অনেক খুশি মানে আঙামসুক এক্সপেক্ট খাইমে কি আনামসুক বুয়ানো রিসিভ খাইনে ফাইনে আমতি খাইনে হাইনে সো আং অনেক খুশি আগেরাও মদ মাংখা বাইছে ফ নাও হাই ইমাংখা ন্যাশনাল বাট দিস টাইম মানে ফার্স্ট টাইম ইন্টারন্যাশনাল সো তাবুক আমসু মানে মানে অনেক খুশি দংতাম আদনি ni thungmung ke bom hai thungmung মই থাই aje tharani phaijani bego ar to government ko help dama kisha mangkha sir suhel chini college ni chini church ni members o ang chuba kha মানে গভর্নমেন্ট হয়তো কোনো রেজা গে না মানে যে বরি মানে আমি তো বিনি ব্যক্তিগত সিরিখানা আব আমি তো সরকারি ভাবে রিয়া না বলে ani ni mung khe ni sin ani mung Rejina Debbarma para ani para mandai college MBB college sarak to actually the world championship হইছিল থাইল্যান্ডে মে 3 তারিখ থেকে 14 তারিখ মধ্যে ইন্ডিয়া থেকে 3 athletes আর officials গেছিল we won 4 medals all are bronze medal world level competition is very tough we're lucky that our girl from Tripura Rejina Debbarma also won a medal. It is for information and it is for happiness that she is selected for the World Combat Games, which will be in Saudi Arab, and also for the Indonesian and Martial Arts Games, which will be again in Thailand. For these two games, she is selected. But from all the locals who have helped her at this moment, we again urge them to help her again so that she can represent in those two games and bring laurels and glory for our state and country as well. Also request therefore for the media to come up and the government that to come and help us more and more so that we can upgrade this game in our state. This game has got huge potential in our state. I think in near future, if we get more support from the government level, we can bring up more athletes, 20 more athletes who can bring laurels for our country in this game.
Thaiyo diwi. Omon Thai ko toy bulai masih kana. Ang bono puila malaka puro bothana puro thana ni sedang malaka. Malai puro ang bono mokol peyang ra tong tang ni ji. Nung da bulai paino ni ang bono hin harota. To phone ni save dok tong na bulai thani hingkang ka bo phan bai ba. Nung jiti phaje hin sajak. Ko buino bota bu jiti phaje belai ki tong thoka. Tam himale abo chini tirprani gorbo bo kharoksa puri ingi nai abo jiti pheman bage belai ki tong thogo jeng bono lam sogo tai yasak sogo tai bono tebo khabu charigan musungo amo haikeno bo tebo jiti thung tebo kaham thung tam himale bo kharoksa puri ingi nai abo world champion phaimani bage bono belai ki hambai mario ishor bono tebo amo haikai kurung tebo phan boxing thung bini okurung ni bisingo tebo kurang kai bucanan bagi tep ani thong jeng belai kai tong thogo aw chini tirprawo om hai kai no kurang om hai kai thungui nai wal into medal gold medal man phaima bo sikango bo chini Amordip Debbarma bo charta gold medal man phaimani om hai kai tirprani gorbo dine buri bukho ngi man phaimani bo tirprani gorbo jeng belai kai tong thogo bono lamsago om hai kai no bo kaham ka thung tai bini porashona bo disturb tang thung bo MBB college second year poritongo tai se bono bin boyas na nugui nai abo ang ma sasine ka bo class pori hin sapur bo MBB college second year pori pro to ang bono class 8 9 high ma tongo apro bo am hai ken ma saka bono hai se bo belai kai porashona dik dia bo bin bo ঠিক না tongo এবং bin খেলাধুলা bo ঠিক tongo porani সময় pora খেলানি সময় খেলা bo am hai ken line kai choli tongo am hai ken tebo chini kabungna ni musungo sara tirprani chini buri bukok sangna dine amo chini bukok Rejina haikaino nara go thangtani rogo nara bo ago ki phadi ni nai chini buri bukok sangna kabung nara bo hambai aga duto khose MLA bini boto kaise chente ni ka kuno hasje mane hap ami hai nai ba oneriam system ro na nam hai wansong ro khana ja bo hai wansong musuma tota musung ya tonani ale bono tamnani o moi thaini kaisa service omo hairi kaise tebo ago goi phainai chini next generation ro bono omo hairi kaise ang chajago tam gangkai jeng to birodi o tongo bole jeng government o tongya haipano ang bo bini ingi nai kok sai nai ane omo hai kai jodi sujog rikang ang teba chini next generation ro bini bisingti khlai nai ago phaimana no omo hai kai asai phayana omo hai ga asao Debbarma, she's of MBB College, and on behalf of all the teachers, on behalf of MBB College, I wish her all the best. Now she's a student of Political Science Honours, and she has got Physical Education as a first subject. আর ও যেটা ম্যাক্সিমাম টাইমে ফিজিক্যাল এডুকেশনেই ও বেশি চেষ্টা করছে ওইখানে বেশি ক্লাস করছে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস থিওরি ক্লাস এবং আমাদের যে স্যার আছেন দেববর্মা স্যার উনি খুব চেষ্টা করছেন ও আমাদের কলেজ থেকেও কিছু সাহায্য করা হয়েছে যদিও বা সেটা খুবই কম হ্যাঁ আমি আশা রাখি ও ভবিষ্যতে আরও এগিয়ে যাবে এবং আমার সব রকম আমাদের কলেজ থেকে সব রকম সাহায্য আমরা করব এবং আমাদের স্টেট গভর্নমেন্টের কাছে আমার একটা অনুরোধ যে স্টেট গভর্নমেন্টে যেন এগিয়ে আসে কারণ এই যে ও খুব সাধারণ ঘরের একটা মেয়ে কিন্তু মান্দায়ে হ্যাঁ কিন্তু তারপরেও সে যে এই জায়গাতে পৌঁছেছে সেটা শুধু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেরই গর্ব না সে ভারতবর্ষেরও গর্ব আই উইশ হার অল দ্য বেস্ট রেজিনা তুমি আরও বড় হও আরও উপরে ওঠো তুমি আমাদের সম্মান তুমি আমাদের গর্ব Of MBB College, we are very much happy to have Rejina Debbarma as a student. She is a student of Political Science Honours and she has Physical Education as past subject. She is very obedient and she is very regular in the college. So we are happy for her and we expect some more medals. And on behalf of MBB College, we give a big congratulations to her. And it's a hearty welcome once again. Come back to our state, and we expect, and we have our expectation in coming days that she will achieve many more medals and bring the pride for the nation and for the state and for the college as well. Thank you so much.
walway sinjago angge ni sak sori kaham gai chi joto jaga bo kaham abani bagino je jeng tabu kebang ma haime sitra rok bai kuburi tomaro abo joto no game rok tingga angge jeng haime sitra kamera kuburi thang aro bisi khatung angge kaham boro rok bai jodino game tingga angge to taban sajuma botam thangmani jaga o 100টা country ni borok ajagao jogre layo angke obo hai kaham jagaro thangi kaham borok bai malai kaham chini charai ro tai bo khatungnai borok bo khaba janai angke hani busaro bo bini bo amo hai ke horiman ga ani busano bo kono chesta lanai obo hai ro abono o thungnani tai pori thini kun kebeng mung ro ga khaika abo to gisamisa kebeng mung to फाइनाल न ताम माले जों तो ग्रेजा बरो अंगे रमली जों जाना नुना होइते बबना से दाइ दिनि माया आंगो अंगे ते परनानि रगबो इको बनो ब जे आरसीसी सरं तंमानि आरो बो किमिसि थांगोइ अभिनगर जों बारा थांलायो गा अरनि से बहिमै ताइबैसा हर बो पाइखांगे अर ताइसा किमि नमा फाइ अबो हाइगे इको मा हाइगे प्रब्लेम रगनि हाइबानो आबो तो नों खाइना हंगे आसे तो मा खाइनाय न हंगे आबोनो आं जतो लुगुरनो लुगु माने स्राय जे सिग्ला जालाय रनो आं कबना मुसुंगो सिना हास्तेनि जों खाइगे माइ आइना जतनो मान बुइमानि चिंतानि माइ आइना आबोनि बागैना जों जतनो चेष्टा खाइना नांनाय चेष्टा खाइमानि यागुलोसे जों सक्सेस tapi ni ani mungke sampai kemar Debbarma kami ke kami antau mandai tongga ani para asal para angke saigeriya bisai kami hambai